Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Da kispangot kirang bat kithaya kura na ki district bapher jongga jalla Meghalaya kila yapoi khrui ban yeshimenta ha ka limpung yakura kabala tip kum ka 6 Meghalaya state level Muay Thai championship kabala pelong da ka Muay Thai Association of Meghalaya ha indoor stadium Saidan Riboy district ya ketika limpung yakura Muay Thai kabahan riu jongga jalla Meghalaya lawan ban pli perda do menteri ka sorkar jalla uba sostina sotun ubadairu UMLA ka jirang constituency ha ka jedon lang uba Angela Sun presiden ka Muay Thai Association of Meghalaya lembat kiwe dikhot jongga association ha ketika limpung lawan ban ishimenta hadu arspa san pesan ngot ki nong yakura kinto bahadu ki samla kentai bat senrang lembat ki hep ki badang red bat ketik lempung kan kutpan ha ka arpoi terek ulber arjar penrio ha bakren nakaliang upresiden ka association uba Angela Sun ulaitu ba kenik lempung kalong kum ka jingpen kre nakabenta ban sei yakinong yakura Muay Thai jongga jela ban ya aireng ha ka lempung national game ka ban salong haus nam arjar penyo ha nong ba shalong ha ketika sizdang na kaliang ka association kalapan ko buramru ya kirang bat kitay kura kibalawan rat takma ha kijakon kibalalong shabar ka jela ha kisngi kibalalej Hai sini. Referee and line judges, Napan Pawe ke Jingkublay, ya ke Muay Thai Association, Jongga Meghalaya, ke belakot sobayang hakaneka ski, ban peli hakaneka All Meghalaya Muay Thai Championship, kabang video ban penlong nadu mentaga ski. Kaban kut haka sengi sajai
Kay mga sungo benong hiya kini kapor abang awan ngami na silong banwan sa kini kecaka na office banwan sa kini kecaka ngaklempoy perkat baki players kinyabun ado kane yaka jingile kai kaba laban ong haka jela kejengi kampat dalong popular hado kata kanu ka jingile kai ka origin jong kanu ke jingile kai kalaban don kalaban sedang na kanu ke ri but kerpang habang ya keren ya kene ka mautai ke jingile kai ka bai ba angelusun dalade ilade way naki founder members labanong habro kowe keri India kejongi but ya kene ke jingle kai wala bakamdai ka origin akane ke jela kejongi akane ke India kejongi hende shibun ki players ke wan manishim menta lingba ke jing ai min sim lingba ka dedication kata ka mensim juga jing trestom kajong iba anjelusun hakaba ngilai baki players na kejela kejongi kilayo bani shimenta haka national level but haka international level. Jadi pelong mentai ya kanika state tournament ke championship hadu mentai la lead ndri tuling snap teng la pelong ya ka first second third fourth fifth sixth teka hak tournament ke basan nilai pelong hang ni hak tournament ke bandre ni pelong ni kadeka ke bandre ke Meghalaya state level muay thai championship di sub junior junior but senior but komru kabang ila bulang ya ka final selection na kamta kanika 39 national game arpo punyo na kamda kitu kena pat kiban shim benta na ban represent na kajela Meghalaya sya ketika laipo kenai national game kaban selong hu arpo punyo next year kajing pelong yang ini giwit kelong ba kelong chicken thai shim na do saupusan sida do nyo 4 kilo kemut kade nai tili giwit nang tai senrang kelong na do saupusan hado nyedan nyo pra kilo kadai kharwai tili kuwait kemut arpo tili kuwait kata kadai combat fli mene kadai combat kadai kebaya fight poring kemut kebangi ongi ke limbs min kadai bangi punch di penengkam ke tongbut di penengkam ke kosil bat ni kenjat bat ni cleanse ngila benhit cepa hak benta jong ka sedem ngila benhit hakli ru katanya ndre kemai thai je fight jong kemai thai kalong bet kam karul kalong ngila ban simenta habrok khot ki brok all round ngila ban penengkam teknik kadai ban pentang hiki prohibited area kemetang hakuran kemet imlam penikam. Terkejut pelong ya kanika 6 tournament nasional ki bangju pelong malau senam kalong ke benengkong kadai bangju pelong ya state tournament kalong ban select iki kena ki ban lay represent pat syaka nasional malim ikmat. Dan nak menta ki senior nak menta ki sub junior junior ki bangin sa select nak kini ki gold medalist nak kini championship nak kini bandreo malaong meneh kalau bikin league simenta pat ya kabopra jong ka Yumai National Championship kaban selong hapo utarkan kabarang sidap ka national game menahakan ni mensemsem kini beladap kata kadai nadu sitrik hadu santerik hangte hakajela kamalaong ta dan nata ya ki senior ya kunjuru ya ki senior kiba ya kini senior pat kiba kibam syak select nam ta kanika final selection nam ta kalai pundai arnyo Dibam syak selek hak ketika bang ilai keren mana kolong bayak itu ikna ngin pin lek kai biang pat syak state tournament kini ke state tournament ke bandong mentah ke bandreu kemudian naki bejob ya kini ke gold medal nang ni pat ngin jet iki ban sen ya ka bopra jong ke Yumai National Championship kaban sapen benar ada ka kaban sapen benar ada ka association hangno ke cika ke bandong nomor period kena nomor bun teli ki state ki bokwa ban host ya kini ka National Championship selong Bat yaki kena mentau senempat ke badang sidap sen menakani ya ka new national championship barang sidap menakani hapo Hyderabad
wa ka Meghalaya ngilale bensim benta nang ni kena jing gilai kai ba nadu ka kombat nadu ka waikuru nadu ka memai kamut ke jela Meghalaya kalawan ke jela ka baat teng singoban kumbangilong kumni ngatrai ke don ke jing kermen ru ke jing bekre jungi kini ke arpungut ke bangi sajid nam ta kombat nang ta ki kenthei bat senrang siphongut bat kenthei bat senrang bat khat arngut nam ta ke memai total bangin jet menta kalong sauku arngut bokhoi ki atlet na kam dai kin sim menta ya kan national game kablong live pandai la sem teryakini kena kenting dian biang sedien pada yakini kena ke bangin pelong biang state tournament ke bangin select menta pat kamut kinle ben sim menta ya ketiga national belong bokra te yakini kena ke bakidon menta pat jong ka national game nginum sya balik sim menta ka national bat nginum sya ru balik sim menta ka world keman selong shen menta hau bunai Jun hapo Malaysia kamlong du sipho terik ubunai Jun hadu arpo terik hapo Malaysia jong kadega senior men and women Muay Thai championship dena kaliang jong ka association ngode brai bayak tu kena geladap select ru ha ketiga national berrepresent ya ketiga world championship nginim sya benlek namar ba kin hap syong hang ni ngindon rekam kenang bengiyok ban krek bahana ketiga national live pandai balaringi sya iki bikin lek ya ka national lan ikin lek ya ka world championship combat pitip ba ka Muay Thai kede combat sport kamu kena ulah ban musau ulah ban men hakani ka national ru yang don musau yang pun kena bi musau dena kadau ngim kwa bi kena kin sim benta ngi kwa ban sim bet tang ya kate ka ban krek ya ka national game ki sau ku arngut kin krek ya kate ka live pandai national championship ka ban selong ko Meghalaya ke jela Meghalaya kumbang le kular hapo ki menakani hapo ka Indonesian Dep ya ka state tournament ngi kular hopefully ya gold medal ban ngi kermanru na ka jela Meghalaya ka ba kita ki state ki membership beta hakani ka national championship lada kelong kumla kelong temu ka association dan ya khamtam ko mga bade head coach bade ru presiden baraka jo umpor bobat commissioner jong ka referee judges of India international referee judges pada senior ni India ngis nguru ba ngikwa lada kata ka training jungi ke bebiang kum head coach bagi coach ngai bidan ni kum association ngapsia ngikwa omban yo tang totally medal relalong kepala ngikwa hirban yo ngura ya ka champion team kaban selong ketika live pandai national game kaban selong hau ar kunyo kumala semsna tebuan simenta ni distrik min semsna min sim prateli te menta na kaliang ka garo menta na margudon ki juji ki kulmar tentu te kasek napo ka light tang napo garo napo west garo hills ban napo kanika ka south garo hills mo kude ampati te nang tu gidon ki kena lali ai training mga menakaniru kereki ongsar bangim yo wan yo kre ba namar ba kadon ki kulmar ne ingin wan sim menta dengan sim semsna Hari ini state kebetulan hari ini district berfait kebetulan hari kemudian ini district kemudian ngidon ni berfait di sim menta yang mereka champion team di championship. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style.
Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ। इतना बिगाड़ा जो है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ। क्यों ना हो, फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है। Let's go guys, party time. Skoda.